Kelenjar lagi. Kelenjar. Mau minum kopi ya guys. Ikan mau kopi guys. Hai. Aduh, ikan mau kopi nih guys. Oke guys, biarin aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih kami Suko-Suko Channel. Kali ini kita mancing di Muara Baru di daerah Pasir Jamba. Sebelum mancing kita ngopi dulu ya. Nih ada dua nih, susu sama kopi susu. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Ini teman kita nih guys. Mantap tuh ya. Lokasinya rame guys. Itu ada 10 orang pemancing. Ikan loncat-loncat. Kelenjar lagi. Oh, loncat. Mau minum kopi ya guys. Ikan mau ngopi guys. Hai. LOL. Waduh, ikannya mau ngopi nih guys. Oke guys, biarin aja dia minum kopi dulu guys. Next. Fish on.
suaranya. Langsung 2 ekor. Terus hidup nih guys. Patah-patah. Ini kita pindah nih guys. Jalan guys. Aku dewas. Mantap. Guys, kita lanjutin. Fish on! Masih menyusu guys, kecil. Pokoknya mancing guys, mantap. Kena buaya tu kak. Dia ada dapat lain. Datang tamu. Nah, tarik. Catch!